Namik Kabil, scenarista, pisac, autor nove knjige koju imam čast držati u ruci, evo i prije zvanične promocije, ali ono što posebno želim istaći jeste da sasvim slučajno Namik večeras u emisiji su mi bili gosti sa kojima imaš i tekako veliku zajedničku sponu, to je film kod Amidža Idriza, čiji si ti scenarista. Tu su nam bili Emir i Pjer i Ademir Kenović. Pa možemo li ukratko prokomentarisati to vrijeme? Mnogi kažu da je upravo scenarij, odnosno film kod Amidža Idriza, pa najljepša nekako, najtoplija priča i najbolji prikaz sarajevske mahale. Pa kako kažu, nije ništa slučajno. Mislim da je, ili smo mi veliki ili je država mala, mislim da je ovo drugo. Svi se nekako znamo i tu je, što se tiče zanatskog dijela, pogotovo filma, nema tu previše ljudi koji se bave tim stvarima, tako da se svi nekako i susrećemo i poznajemo i družimo. Tako da nisam iznenađen da su bili tu. Da, pa večeras evo nekako emisija posvećena i BH kinematografiji s obzirom na činjenicu da je osnovana jedna nova platforma o kojoj smo već dosta govorili, ali da ne gubimo vrijeme. Zaista mi je velika čast što prije zvanične promocije koja će se zapravo desiti na Bukstanu, kojeg 9. iduće sedmice, 9. jula na Bukstanu, u ruci držim tvoju novu knjigu pod nazivom Yesterday. E sada, oni koji čitaju Namika Kabila i koji prate tvoj rad, vjerujem da su upoznati sa činjenicom da ova knjiga izlazi i da su već svoj primjerak će kupiti, ali u toku narednih dana. Ali za one koji ne znaju, a želimo da ih zainteresujemo, po čemu se razlikuje ova knjiga, ovaj roman u odnosu na ove prethodne? Pa, moj prijatelj jedan je rekao, ti pričaš o stvarima koje svi znaju, a ljudi ne pričaju o njima jer su poteške. Pričamo o ljubavi, o starenju, o nekim stvarima koje su toliko neminovno, toliko prisutne našim životima, a mi i dalje ne želimo da pričamo. Jedna od stvari koja se provlači kroz ovu knjigu, to je umiranje. Jedna od junakinja kaže, ovdje ljudi pričaju o smrti samo kada neko umre. Tako da nisu baš neke ljetne teme, nisu neke teme za plažu, ali ja se držim one svoje maksime da ne možete izabrati to o čemu ćete pisati, možete izabrati samo da se bavite stvarima koje vas zanimaju. A to što će vas zanimati, to je uvijek misteriozno. Ima tu nekih poveznica i sa ranijim i filmovima i knjigama, ali opet je mislim, knjiga na neki način drugačija i svoja. Pa dodala bih zapravo, kažeš da je ovo knjiga o starenju, ali ovo je priča i o Sarajevu i to onom nekadašnjem i ovom sadašnjem. Knjiga i o samoći koja je nekako ide ruku pod ruku sa tom starošću. Pa me sad, ali ima i naravno elemenata ljubavi, vrlo neke ljubavne segmente sadrži. Sad me zanima da li je ta starost, da li je ta smrt, da li je to u kontekstu tebe kao autora zapravo strah od starenja ili od smrti ili neka vrsta fascinacije? Pa ja mislim da onaj ko kaže da se ne boji smrti da nije normalan, ali sad je to stvar koliko se bojimo, da li se bojimo u nekim okvirima normalnih parametara ili je to sad nekakva patološka, ja mislim da se u nekim normalnim okvirima. Ja se generalno bavim stvarima koje su na neki način u društvenom kontekstu potisnute. Društvo se ne bavi njima, a ne kažem ja da treba društvo da ima ili država da ima politiku vis-a-vis umiranja i starenja, ali generalno to su nekakve stigmatizirane teme. Jeste strah, jeste i lična obsesija, ali ja mislim sve u okviru nekakvih ljudskih i normalnih okolnosti. Ipak ja mislim da će knjiga biti šokantna za mnoge ljude, jer prikazuje neke stvari koje mi svi znamo, a o kojima opet, kažem, ne pričamo. Jučer sam negdje pročitao, kaže, ljudi stalno umiru, a mi nikako da se naviknemo na to. I stalno nam se to dešava i dalje smo i stalno iznenađeni, stalno smo na novo šokirani. Ja mislim da je to svaki put nas napomene i o vlastitoj prolaznosti i to su sve nekakve ljudske stvari. Ne znam sad da li ti to bila, da li se tome razmišljao kada si pisao ovu knjigu, ali možda je ovo jedan od boljih trenutaka za upravo tu priču, s obzirom na ovaj pandemijski period koji nadamo se evo iza nas i kada smo zaista u vrlo kratkom roku shvatili koliko brzo ljudi odlaze i mladi i stari i koliko je zaista prolazan život. Pa da, mislim,
ponavljam, nekako mi se doima da ovdje je još uvijek to nešto što je potisnuto, o čemu se priča, kada se desi, a da naprosto mi nemamo tu nekakav konsenzus, pa makar i na nivou familija, na nivou društva, na nivou neki, kad kažem društva, ne mislim na društvo u socijalnom smislu, nego na okvire naših nekakvih krugova u kojima se krećemo. Zašto je tako, ja ne znam. Ja mislim da se ova knjiga bavi na neki način i specifičnim aspektom u tim okolnostima, bavi se ljudima koji nemaju formalnu vjeru u Boga, ali osjećaju da vjeruju u nešto, ali nisu to imenovali. Ja mislim da je jako puno takvih. A možda i čak ovo osjećaju da ima nešto, možda je samo nekakva utjeha, odnosno nekakva pokušaj nekakve odstupnice nad onim što se zove crnilo i neštavilo i što nastaje nakon ovoga života. Jedna mi je prijateljica rekla prije nego što sam ja dobila knjigu da pročitam, da će se u ovoj knjizi, da ćemo se naći, da ćemo se pronaći. Kako žene, tako i generalno Sarajlije. Sad, postavlja se pitanje, nakon nekoliko tih priča, ovih dijelova knjige, kako Nami Kabil kao jedan muškarac je tako dobro ušao u psihu jedne žene? Opisuješ stvari nevjerovatno tačno i nevjerovatno istinito zapravo. Pa eto, već je imenovali da je to ženska knjiga. Ne znam, mislim da je tu, kako kažu u Hollywoodu, glumica poslije 30. godine je već stara glumica. I to su, ja mislim da je to generalno jedna razlika između muškarca i žene, način na koji je stariji, način na koji se to društveno poima. I ja govorim o tim predrasudama, nemam problem da pričam o njima. Pokušavam da ih adresiram na neki način. Ne zato što imam nekakve, što mislim da ću ja nešto popraviti, naravno da neću, ali želim da otvorim nekakve teme, ne radi javne diskusije, nego naprosto zato što me to zanima. Ja mislim da je muškarac sa 50 godina je u dobrim godinama, žena sa 50 godina je, mislim, to su te neke predrasude, naravno da ja ne mislim tako, ali govorimo o nekim predrasudama koje postoje u društvu. I naravno da je kod žene uvijek uključen i taj biološki sat, znamo zašto i zbog svega ostalog što se podrazumijeva. Tako da, ne znam kako poznajem, mislim da me to zanima i da pokušavam da na neki način dokučim zašto je to tako. Ja mislim da će mnoge žene kada pročitaju upravo ovu knjigu poželjeti da muškarci kojima su one okružene barem upola shvate žensku psihu kao što je Nami Kabil to učinio i ispričao kroz ovu knjigu. I sad ovaj element Sarajeva. Vrlo fascinantno za Namika koji je rođen u Trebinju, koji je dugo vremena živio u Americi, koliko, 8-9 godina ili tako. Služio jesi vojni rok ovdje u Sarajevu, jel da? Ali vrlo istinito i vrlo lijepo. Evo koji već put pričaš o Sarajevu i o nekim ulicama, nekim mjestima koje ćemo naravno svi prepoznati. Koji smo iz Sarajeva? Pa da vam kažem, ne možete vi izabrati. To su neki gradovi koji su u nama. Možete vi boraviti u nekim gradovima cijeli život da se ne nalazite u njima i da ih ne prepoznajete u sebi. A u nekima možete biti 2 minute ili 5 minuta. Ja se sjećam kad sam prvi put došao u Istanbul, ja sam imao osjećaj da sam došao u neki prošli život. I bilo mi je vrlo zanimljivo to. Nisam u Americi, u puno gradova sam dolazio, osjećao sam se kao stranac, živio bi po 2 godine, ali sam bio i dalje stranac. Šta hoću da kažem? Zašto vas neko privuče? Ja mislim da je ljubav sa gradovima isto jedna intimna stvar koju mi možemo samo do neke tačke objasniti i razjasniti, da je ne treba ni pokušavati. Zašto je to tako? Mislim, to je kao i sa ljudima. Neko vam se sviđa, neko vam se ne sviđa. Mislim da je Sarajevo za mene i grad, i metafora, i mjesto življenja, i svašta nešto. I to je jedan grad koji je u specifičnom jednom položaju i nakon rata. Ima jedan koncept vremena u Sarajevu koju ja nazivam istraumatizirano vrijeme, gdje ljudi misle da nije bilo rata, da bi indeksi dalje svirali. Mislim, taj protok vremena, ja mislim da je rat nije samo 4 godine, da je to par godina prije i još nekoliko godina iza.
to je taj neki prostor koji nama fali u računanju vremena. I mislim da je u Sarajevu to još jako specifično. Pa djelimično si mi zapravo odgovorio na to pitanje koje sam htjela postaviti kad si rekao ljudi misle da nije bilo rata da bi Indeks i dalje svirali, odlično mi je ovo. Da li smo mi nekada malo i nepravedni prema tom Sarajevu i prema tom svemu onome što nam se možda loše u datom trenutku dešava, pa mi tu nekako pripisujemo jao, nekada je bilo bolje, iako se mnogi i ne sjećaju tog nekada, ali eto, čuli smo neke priče. Bilo je ljepše, bilo je bolje, bilo je drugačije. Šta čovjeku zapravo treba da shvati da se ljudi mijenjaju, pa samim tim i gradovi koje čine ljudi? Tako je. Pa ne znam, ja mislim da su nama desili ogromni, veliki lomovi, a mi mislimo da smo mi zbog tih lomova veći nego što jesmo. Ja mislim da su nama se možda desili ti veliki lomovi zato što mi nismo imali format da se nosimo sa tim lomovima i zato su oni bili veći nego što to mi možemo percipirati. Sarajevo je grad kao i većina gradova ima svoje dobre i loše strane. Naravno da je ono što se ispominje u knjizi Politika je najstarija i to treba uvijek podcrtati, da ne možete imati normalne situacije, odnose u društvu ako nemate normalni politički okvir, bez obzira što nećemo pričati o politici, mi znamo u kakvom političkom okviru živimo i mi ne možemo živjeti normalan život, nego stalno improviziramo, pokušavamo da živimo normalan život. Dakle, da je u Sarajevu mnogo stvari upetljano u taj nekakav okvir poslije ratnog, dejtonskog, neizbježna je priča, ali okvira koji je, hajmo još jednom reći, nenormalan. Taj nenormalan okvir u kojem mi živimo ide kako utjecao na nas, ja mislim. Mislim, vrlo je nezahvalno prepričati knjigu, niti je to nama namjera u ovih 15 minuta koliko zapravo imamo za razgovor i evo koje protiče, ali da ne bude da je ovo ženski roman, kao što su neki rekli, iako zaista preporuka svim damama da kupe ovu knjigu. Voljela bih da, ako možeš, to poglavlje navijači, da nam malo... Ja bi jedno drugo. Ne bi navijači zato što ima psovanja, ali ja ću samo ovo pismo kratko na početku koje ja koristim kao moto, koje je, zahvaljujući se Mezdinu Mehmedinoviću, genijalno prevedeno i ja sam ga stavio ovdje prije same knjige, prije početka kao nekakav moto cijele knjige. To je u stvari pismo koje Leonard Cohen piše svojoj nekadašnjoj ljubavi Marijan koja je na samrti u Norveškoj i on joj šalje mail i njen prijatelj daje taj njoj mail i ona čita i 8 dana nakon toga ona umire i 5 dana nakon toga umire Leonard Cohen. Znači, onako baš lagana priča za plaže i koktela. Uglavnom, on kaže Leonard Cohen, najdraža Marijan, ja sam odmah iza tebe, dovoljno blizu da te uzmem za ruku. Ovo staro tijelo je odustalo, baš kao i tvoje, i nalog za deložaciju, samo što nije stigao. Nikada nisam zaboravio tvoju ljubav i tvoju ljepotu, ali ti to znaš. Ne trebam više ništa reći, sretan ti put, stara družice, vidimo se negdje usput, šaljem ti ljubav i zahvalnost, Leonard Cohen. Namik Kabil bio gost emisije Konačno petak i to posljednji ovog izdanja. Hvala Namik puno za ovo što si zapravo učinio jedan pravi ekskluzivitet za gledalce emisije Konačno petak televizije Bosne i Hercegovine. Još jednom da napomenem, dakle, knjiga će biti predstavljena na predstojećem Međunarodnom festivalu književnosti, dobro poznatom Bukstanu, u petak, 9. jula u 19:30, dakle za 7 dana. Hvala lijepo što si moj gost. I možda samo za kraj, s obzirom da smo počeli priču o scenariju Amidže Idriza, da li se ovakva knjiga ima u planu za neku ekranizaciju, odnosno scenarij adaptirani? Ako bude sreće, ako bude prilike, ja mislim da se sve može iz jednog medija u drugi prebaciti. Priča je ta koja je najvažnija. A priča je fenomenalna. Dakle, obavezno pročitajte novi roman Namika Kabila Yesterday. Hvala vam puno što ste bili uz emisiju Konačno petak i ovog petka.